Dakle napa haniba ma panora tuladar ju ata hane jadu wo hane jayana dita hana thoya jajo ya mu paha satabte purus taska haniba ma satya mohan joshi ju veka chief patron tha pramukh संरक्षक वेको या त चाहिँ दोसला नेका अनि अथे सम्मान पत्र नजु सधैँ सम्मान पत्र दिया याले त इनाम अले बाबी सकलसित जोजोलपा जी थाना अनि जाजोले जी थाना बोनितेना वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अनि बहामा बाजु पदमर्न तुलादर दु या त देछागो अलि नेवा नेलुवा अनपौ नेवा कुले जन्म जुया नेपाल देशे जगम खसे अलि नेंग थगु मा भए नेपाल भाषा व नेवा संस्कृति संरक्षण व समर्थन नाप्नाप लोकतन्त्र व मानव अधिकार प्राप्त निम्ति जुगो थी लोकतान्त्रिक आन्दोलन नागरिक समाज मानव अधिकारवादी निलवा द्या था भाजु पद्मरत्न तुलादर जो यहाँ दिया तो न दिगो योगदान दिया था लिनसा वे को या तो अतिक हने बहमा नेवा निलवा पाएका नेपालले जातीय भाषा व सांस्कृतिक अधिकार स्थापित भए निम्ति वे को नेतृत्व यहाँको नेपाल सम्मत या आन्दोलन या तो लिचोको था नेपाल सम्मत या तो राष्ट्रिय सम्मत मान्यता दुगु हो नेपाल सम्मत प्रवर्धक संवर्धक साक्पा या तो राष्ट्रिय विभूति कथा घोषणा जुगु या तो लुमंगा वे कहे तो थम राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी निर्भीक निस्वार्थ व जनपक्षीय नेवा झेलवा कथा मसिका नेपाल या राज्य सत्ता पाखे उत्पीडन लान कपी आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम समुदाय लगायत समावेशी समानुपातिक अधिकार दिएको ज्या नेतृत्वदायी भूमिका नितेगा नाप्नाप सशस्त्र द्वन्द्व पाखे देश अस्थिर अवस्था जर्द ज्याचों इलेन द्वन्द्वरत पक्ष तो छथा सातया शान्तिपूर्ण रूपमा समस्या समाधान निम्ति वेगमा निर्वाहन दिएको सहजकर्ता भूमिका या सराहना यासे समन्वय क्या मतलब या थिथि इले थिथि कथा जातीय भाषिक सांस्कृतिक पहिचान नाप्नाप मिसा अधिकार आन्दोलन नेतृत्वदायी भूमिका भित्तादिमा हली नेवा दबया संरक्षक भाजु पद्मर्न तोलादर दुया त नापाङ्गो हली नेवा दि झिन्थसव स्विचाया लसता हली नेवा झेलवा हनको ल ढानाचोना सिजन श्रेष्ठ नाय हली नेवा दबु सत्यमोहन जोशी मुपा वाङ्मय शताब्दी पुरुष नीला नेपाल सम्मत झिन्थसव स्विचा चोला थो चतुर्दशी शुभा श्रेष्ठ वेकन संरक्षक डब्ल्युएनवाया वे कहे त हना दिता हस क थौ या मु पहा सत्यमोहन जोशी जुदा इनाबेना अले थन व हना पौ बना दि त डब्ल्युएनवा नेपाल च्याप्टर या कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ जुया त बना छिना तुगु हली नेवा दिवस नापाङ हली नेवा दिवस यो लस्या मञ्चे चनादेवी व सकल हली न झाइदिपी दपसित जी मोल नेवा अर्गनाइजेसन या दाबरे पाके शुभाध्यक्ष पछि जोजोलपा ओल नेवा अर्गनाइजेसन हने बाउमा भाजु प्रा मानिकलाल श्रेष्ठज्यू या त देछाको हली नेवा झेलवा हनपौ नेपाया समांस दौतुला समृद्ध व उच्च नेवा संस्कृति या नसा देशे जत महसी हली नेको हलीगु ज्या जीवन पर्यन्त समर्पित भया नेवा समाज या जत महसी नेपाल राष्ट्र या हे तस्क हनी बम व्यक्तित्व पट स्थापित व्यक्तिमा भाजु प्रा मानिकलाल श्रेष्ठ जु याना वे चना दिगु योगदान या दिनसा वेको या त अतिक हनी बम नेवा नेलवा ताका नेपाली राजनीतिक जातीय भाषिक व सांस्कृतिक चेतना जागृत यागली
शारीरिक व बौद्धिक हिचकी हाका नेवा समाज हे समाज कोछा भौम व्यक्तित्व कठ स्थापित द्वेदीमा वेकया असीमित सृजनाशीलता नेपाल व नेवा समुदाय राजनीति संस्कृति व सामाजिक पक्ष जो हे मध्येका लाभान्वित जुगु वाचाका नेवा पहिचान साहित्य समीक्षा कला संस्कृति व ध्याय विकास निम्ति वेकवा जीवन पर्यन्त यानीको अध्ययन अनुसन्धान व साधना आएको पुस्तक व वैको पुस्तक निम्ति सर्व समुदाय स्रोत गर्न देना चुनी विश्वास याना आयामिक बौद्धिक क्षमता लिपु जाम वो नेवा समाज है गौरवशाली व्यक्तित्व हली नेवा डबुया संरक्षित भाजु प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ यता नापानु हली नेवा दि एगार झिन्छसा व श्री च्याडय रस्ता हली नेवा नेवा अनादर लम्ना सिदन श्रेष्ठ नाय हली नेवा डबु सत्यमन जोशी मुसमा बाङ्मे शताब्दी पुरुष हिला नेपाल सम्बन्ध या झिन्छसा व श्री च्याडय चौलाको चतुर्दशी शुक्रबार हनिबामा पन्ध्र तुलाधर अथवा हनिबामा प्राध्यापक नेपाल च्याप्टर या नापामा वेको नायन नापामा नसिकन कन्फरेन्स नापामा नाय दक्ले नापामा संयोजक चाहिँ छि नरेन्द्र भक्त हाडाजुला उनीहरूले चाहिँ पूर्व नाय ध्यामाला पुष्कर भक्त माथे माजु बेग्लो चोइदिएको ख सत्यमोहन जोशी जुया त चोइदिएको हना पौ चाहिँ बेग्लो थय बनाइएका दि सुबाय लक्ष्मीजु थौजी संख्या साथी नगु हरिनेवा हेलवा हना पौ सत्यमोहन जोशी जुया त साथी नगु के जुइलाउ वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन हनिबाबा भाजु सत्यमोहन जोशी जुया त छागु हरिनेवा हेलवा हना पौ नेपाल सलंस दपुलांगु समृद्ध उच्च निवास संस्कृति या नस्वा देशै जग पपसे हलिनियनको होलेगु के जीवन पर्यन्त समर्पित क्रिया नेवा समाज जग पपसे नेपाल राष्ट्र या तस्को हनिबाबा व्यक्तित्व प्रमाण स्थापित क्रिया दिमा भाजु सत्यमोहन जोशी जु 91 चुनादीको बहुआयामिक योगदान दिनसा वेका इन अधिक हनिबाबा नेवा हेलवा ताका नेपाली जातीय भाषिक व सांस्कृतिक चेतना जागृति यागुली दशकौं छाय बहु ज्यायानीको आधारे नेपाल सरकार पार्टी बांग्लादेश शताब्दी पुरुष या सम्मान पार्टी सम्मानित ज्यानीको भएका या असीमित सृजनशीलता नेपाल व नेवा समुदाय सांस्कृतिक व सामाजिक भौतिक सम्पदा जोहे बढेको लाभान्वित दुगु अनुभूति ऐसे नेवा साहित्य कला संस्कृति भाइको अमूल्य सम्पदा विकास नीति वेकला चैरसवे धनिचे मतिको यानवले जनादिको योगदान आएको पुस्ता व वैको पुस्ता निम्ति तलम ऊर्जा या स्रोत रखने निम्ति विकास याने शताब्दी पुरुष हली निवाद हो या मूल संरक्षक सत्यमोहन जोशी या नापांगु हली निवादी जिन्छाव स्वीट ज्याना या लस्ता हली निवाद हेलवा हना ललन चुना सिजन श्रेष्ठ नायो हली निवादबु दयाको साक्य गजी हली निवाद दिवस हली निवाद सम्मेलन जिन्छाव स्वीट ज्याना निल्या नेपाल सम्म जिन्छाव स्वीट ज्याना तौलाको चतुर्दशी शुक्रबार